Iskreno nisam očekivao ni da ću da igram kad je stigao poziv selektora, normalno. Htio bih da se zahvalim na pozivu, normalno. Omogućili su mi da ostvarim svoje sane, normalno, na prvoj utakmici postignuti 2 gola. Ali eto, za mene je najvažnije da je ekipa na kraju dobila i da je ovo samo vertira za ono što nas čeka. Sigurno da je mnogo bitno to samopouzdanje, jer svi znamo kako je važnost utakmice protiv Srbije. Eto, nadam se da ću biti taličan i da ćemo ostvariti zacrtani cilj. Pominjalo se tvoje ime, ovako došao je taj poziv, iskoristio si ga na najbolji mogući način. Pa iskreno, ja sam vjerovao uvijek, normalno, svako ima svoj put i moj put nije bio lak, ali eto, hvala Bogu, ono se kaže, nikad nije kasno i vjerovao sam do kraja, eto, na kraju se sve poklopilo i ostvarilo. Srbija? Pa iskreno, sad možemo da razmišljamo o Srbiji, imamo 5 dana, normalno da će selektor to pripremiti. Normalno, mi znamo svoj cilj, siguran sam da će svaki igrač dati svoj maksimum i da idemo ono što smo se spremali. Selektor ako pominjao i na pres konferenciji prije ovoga meča imamo tu jednu kritičnu poziciju štopera, a i ovoga zadnjeg veznog. Ti si poslao jednu jasnu poruku večeras ova 2 gola. Pa eto, za mene je bitno da sam ja tu normalno. Svaki minut koji dobijem da ću da iskoristim na najbolji mogući način. Ovi momci su sjajni, stvarno nema osjećaja kao da sam samo 3-4 dana s njima, osjećam se kao da sam baš duže. Normalno, to je najvažnije da smo svi zajedno, da svi damo maksimum i onda nagrada će sigurno doći. Balkan je tu blizu, ti si kapiten, igraš, ekipa koja je 2 puta za redom igra ligu, konferencija. Kako to opisuješ, kako ne može jedan crnogorski klub, može jedan Slovan? Pa eto, nije ni to bilo lako sigurno. Ja sam već 5 godina u Balkanu, u prve 3 godine smo gubili sve, bukvalno zadnjim trenucima. I eto, zadnje 2 godine se sve vratilo, 2 titule i 2 puta za redom smo igrali ligu konferencija. Tako da eto i sad ovaj poziv, tako da nekako zadnje 2 godine uživamo u fudbalu i u svemu. Da te pitam, onaj šut tvoj, je li to dokaz nekog samopouzdanja? Ipak debitant sa 25 metara, bez imalo oklijevanja, je li to znak da... Stvarno nisam imao nikakvu tremu, jer stvarno sam prihvaćen odlično. Eto, prvog dana svi i selektori, i ljudi saveza, igrači, stvarno nisam nikakvu potrebu imao da uđem s nekom tremom u utakmici, normalno. To je dokaz da je ovo jedna velika familija i nije lako, normalno, nije lako spremati utakmice za 2 dana, eto, dosta novih igrača, svako igra neku drugačiju ulogu u svom klubu i tako za kratko vrijeme treba to sve uklopiti i na kraju normalno, kad je reprezentacija u pitanju, samo se gledaju rezultati. Eto, nadam se da ću biti taličan kao i svom klubu, jer stvarno ova država to zaslužuje i momci to zaslužuju, tako nadam se da će nam se san i ostvariti. Sjećaš se gola koji je 67 godina za Dečić? Sjećam, kako ne, i to mislim da je bio istorijski gol za Dečića, ali eto, posle 6 godina opet sam se vratio, ali sigurno da je ovaj gol puno draži i da ima puno veću vrijednost.